Mahubo chapter 23 from verse number 1. Mahubo chapter 23 from verse number 1. Elinye lamavesi azwayo kakhulu. Mahubo chapter 23 from verse number 1. Mhlambe asiwafundeni wonke noma siwasho wonke bese siyawabhala. 23 from verse number 1. Numbers chapter 20. Numbers chapter 20 from verse number 8. From verse number 8 to verse number 12. Numbers chapter 20 from verse number 8 to verse number 12. Mahubo 23. Amen. Mahubo chapter 23 verse number 1. Ngifisa sibuka lezo zinto. Kafishana okunye lesizokukhoda ngenxa yesikhathi. Siphinde sibingelela abangenayo egameni lika Jesu. Mahubo chapter 23 verse number 1 uthi ihubo lika Davida uJehova ungumalusi wami. Angeke kweswela. Siyazi ukuthi kwa Israel the reason why one of the things esenza uMoses uDavida echaza leyo kwelusa ngoba kwakubaluleke kakhulu kwa Israel futhi bebe understanda kahle uma echaza ukuthi yini into eyenza ukuthi ethi uJehova ngumalusi ngoba uDavid uqobo lwakhe wayengumelusi. So we understanda kahle ukuthi kwa Israel ma ungumelusi number 1 uma uzokhipha inkomo noma izimvu zedlelweni kwakuphoqelela ukuthi wena uqala uvuke ekseni uhamba uyobuka indawo la eziyodlela khona. Qale wena uzovuka ngey'ntata before uyivulela inkomo noma izimvu uhamba uyobuka indawo la khona eziyodlela khona inkomo noma izimvu. Number 2 bese uyabuka la zizophuza khona amanzi. Number 3 nendawo ezizohamba khona usazisedlelweni. So kwakumsebenzi womalusi lokho kuqala. Number 2 uma sebuya. Number 4 uma sebuya ezothatha izimvu azisedlelweni uyazi ukuthi uzisa kuphi. La ndawo azisa kuyona akhona enamanzi khona enudlelo idlelo lakhona le right yini ayikho imigodi. Number 5 uma umelusi elusa kwakumele aphathe intonga nodondolo. Umsebenzi wedondolo ukuthi uma izimvu kwenzekile ziwela emgodini uzokwazi ukuyidonsa ayikhiphe. Uma kwenzekile intonga, uma kwenzekile kuba khona izilwane ezihlasela izimvu uzokwazi ukuthi ayishaye. So ke why understanda kahle mekhuluma le ndaba yokwelusa athi uJehova ungumelusi. It was not just ukuthi ukhuluma ngokuthi ungelusile nje kodwa why understanda ama duties nama responsibilities yomelusi phakathi kwezimvu ukuthi umalusi ma esuka ezilusile izimvu akusikhona kuphela lokukwelusa kwethu eAfrika la khona umelusi ephathishwe ekhaya noma ngena kuphandaba ezilonge usile. So ke into eyazi ukuthi Jehova ungumalusi wayengazi nje ekusuhlangana le nbuzo kanti uchaza elusiwe but we understand ukuthi uma umelusi elusile uyazi imisebenzi asuke nayo ngalezi izinto asuka azelusile. So ke leli verse lokuthi Jehova ungumalusi wami we know ukuthi silika phezulu but into engelusiwe njengomuntu njengeenkomo thina sakhuleka khona izinkomo ezingalusiwe khona izimvu engalusiwe. For example izinkomo zingena emzini yabantu zidla nokudla endlini ezinye zazo seyishawa abafana kugenxwa ocelembe ezinye zazo senazi impondo ngoba akekho uzelusile noma ubani uyayishayela ama eyibona because kuyingozi kukodwa ukuthi umuntu uphila kodwa ungeluswe umuntu uyala uthanda wena khona noma ngathiwa kunengozi noma ngathiwa kunemigodi there is no one okwazi ukukutshela ukuthi kule ndawo yakho yona ungayi. Lokho kwenzeka kuphela kubantu ebelusiwe
kusukela ey'nganeni, kusukela ngisho nakumakhosikazi namadoda imbali. Uyindoda unjalo uyadinga ukweluswa kubana someone ozophila wazi ukuthi ngiyamsaba usibani bani, ungabi indoda ezelusa yona. That's why eminye imishado ibanga umsindo kangaka ungabi nokuthula, is because kunendoda esemshadweni kodwa engasabi umuntu. Akekho umuntu oyitshelayo, akekho umuntu oyikhuzayo, ayisabi umuntu ezokutshela ukuthi akunandaba mina noma ungabizwa sibani bani. Kuyingozi ukuba ukushada nendoda engelusiwe futhi engeluseki futhi engakhuzwa, ngekho umuntu emesabayo nje ethi mekhuluma nawe inemali noma ngathi ihlalaphi isebenzaphi, but emhlabeni uyamdinga umuntu okwelusile ethi mekhuluma umlalela regardless of iposition yakho nezimali zakho. So uthi uDavida ke la uJehova ungumalusi wami, angiye kweswela. Ukweswela lokho akusho ukuthi ayifika ikhadi la zeyidingo, but we understand noma kufika ikhazi zokweswela ngiyesweliswa ukuthi ongelusile shothi usecingile la khona kube nodlelo kunamadlelo ahlaza khona shothi akabi bikho, but uzama konke okusemandleni ukuthi ukusala ngolala ngidleli. That's why eyinkomo uma kufika ikhadi asebusika la khona utshani bungekho, umalusi yakwazi ukuthengana notshani, ekwazi ukuze uyifunza ngoba uyazi ukuthi ziyadinga ukudla. But akukho lento esikhuluma ngayikho kulento esikhuluma, kodwa ke into asendlula kuyona. I think into ebalekile, I think efuna sikhulume ngathi ngiverse number 4, but asiqhubeke noverse number 2. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza, uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Yabona kumsebenzi wamalusi ukuyisa izinkomo la kunedlelo khona luhlaza. Uyena futhi okwazi ukungiyisa nala khona kwazi ukuthi kunamanzi. Nasake selusa ke siyazi ukuthi inkomo sizozisa kule ndawo zifika zidle khona, mase idinga amanzi okuphuza siyazi ukuthi sizozisa kule ndawana ngoba amanzi angapha udlelo. Kumsebenzi wamalusi ukwazi ukuthi udlelo oluhlaza lungakuphi futhi amanzi angakuphi. Ilento uNkulunkulu eyaza ngapha. That's why athi uNkulunkulu ningakawuvula umlomo uyazi ukuthi thina sidingana ngoba uselusile, uyena uyazi izidingo zethu. So qoqa ngomunye uKhisimusi uverse number 3, ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakho. Uverse number 3 nguthandayo, ubuyisa umphefumulo wami, uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakho. Lokhu konke akwenzayo ukuthi esiprovider, umalusi eprovider utshani obuluhlaza, eprovider ngamanzi okuphuza, eyazi ukuthi inkomo zivikelekile, ukwenza lokho esuka eyenzela igama lakho. Ngifuna bafowethu sikhulumeni ngalokho ebusuku ukuthi uthi uDavida, the reason why uNkulunkulu enginakekela futhi abe nendaba ngishona umphefumulo wami, impilo yami. That's why abantu abelusile noma abanemfuyo bahamba bothenga imjovo, bayayibona inkomo egulayo, bayayibona inkomo edinga umjovo, bayayibona inkomo edinga lokhuya nalokhuya. Umalusi kumsebenzi wamalusi ukwazi ukuthi imfuyo yakhe right. That's why makunenkomo efana nana kublenywa lo osuke elusile. Na uthi uDavida ke yonke lento esikayenza uNkulunkulu okunginakekela nokwazi ukuphila kwami nenokuba nendaba ngomphefumulo wami, ukwenza lokho ngenxa yegama lakho. Akayenzeli zona izimvu, kodwa usuka zenzela yena ukuthi the end of the day abantu abazi ukuthi imina oyenzayo. Akwenzi thina namandla ethu nokuhlanipha kwethu nokuqonda kwethu nangezikhwepha zethu nangemfundo yethu, kodwa uyena owenzayo. That's why obhalayo ke mazise zonke indlela zakhe usimakade, submit zonke indlela zakho kuye, unganciki kokwakuqonda. Ngame amagama la ekuphileni once kwafika la khona ucabanga ukuthi izinto onazo noma ngathiwa yini kwenzelwe wena, kwenzelwanga wena, uNkulunkulu uzenzela yena. Now uNkulunkulu kwaxabana noIsrael athi ku-chapter 8 incwadi kaDeuteronomy, actually bebangaxabani, weba advice ukuthi uma senifikile ezweni lesethembiso iKhanani, basuka eGibhithe, uma senifikile ezweni lesethembiso wayikhuluma serious uNkulunkulu lento letshela abantwana bakwaIsrael ukuthi uma senifikile ezweni lesethembiso la enginithembisa ukuya khona, uma senifikile nifike nadla naphuza naba nempahla naba na yonke into, makungabikho umuntu oyeshaya isifuba athi
nalezi zinto kungenxa yamandla ami, ngoba once kwaba kanjalo ngisuka ngixabene noNkulunkulu. So noma yini uNkulunkulu ayenzayo, ngifuna uku-emphasize lokho ebusuku futhi ngikukhulumuza ukuzwe ukuthi uNkulunkulu akakaze emhlabeni ayenza into ngenhloso yokwenzela wena, kodwa uzenzela yena. Noma ngathi umshado ongene kuwona wezenzela yena uNkulunkulu ukuthi ngalo mshado liyodunyiswa igama lakhe. Ingane uyizele, wawunganikezwanga ingane kube ingane yezakho, unikezwe ingane ukuze uNkulunkulu ngezingane zakho lidunyiswe igama lakhe. Akenzelanga wena, uNkulunkulu uzenzela yena ukuthi the end of the day abantu bayodumisa yena egameni, bayodumisa yena ngawe. Now uNumeri chapter 20 uverse number 8, we know ukuthi uNkulunkulu ukhuluma noMoses after basendleleni. Lithi iBhayibheli isizwe sakwa-Israyeli sabuya soma sifuna amanzi okuphuza, wathi uNkulunkulu kuMoses, hamba uyokhuluma edwaleni, because lakhe lashawa idwala kuchapter 17 incwadi ka-Exodus lakhipha amanzi, which kwakuyisiprophet in the New Testament ukuthi uKristu. That's why u1 Corinthians chapter 10 athi idwala abalishayayo noma abaphuza kulo, lolo dwala labalandelayo ehlane laluKristu. Now lelo dwala lelashawa kwabakanye waphuma amanzi okuphuza, njengoba kwenzeka even esiphambanweni ukuthi uKristu wakwazi ohlangothini waphuma amanzi. That's why second time sekubuyela kudingakala amanzi, kwakudingakala ukuthi kukhulunywe edwaleni lingasashawa. uNkulunkulu ketshela uMoses athi hamba uyokhuluma edwaleni ukuthi aliveza amanzi, liyowaveza amanzi. iBhayibheli lami lithi uMoses wabiza inhlangano yakwa-Israyeli wathi kubona wozani la sizoniveza lamanzi mina nomfowethu edwaleni. Wafika walishaya idwala, impela amanzi aphuma. Into abaxabanisayo kwangasikhona kakhulu endabeni yokuthi washaya idwala. Indaba yabaxanisa kuverse number 12 uthi sebaphumile amanzi okuphuza, sebawaphuzile amanzi, wababizela eceleni. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi kuMoses, ngenxa yokuthi wehlulekile ukungcwelisa esizweni sakwa-Israyeli, ngamagama because wehluleke ukuveza mina esizweni sakwa-Israyeli, wehlulekile ukuthi kudunyiswe mina, kwavela wena, esengathi lokhu kungawe, everything's about you. And so for that reason yokuthi wehlulekile ukuveza mina esizweni sakwa-Israyeli, wayiveza wena awusayi ezweni lesethembiso. Bafowethu, everything uNkulunkulu asinikeze yona, impilo yethu, everything, umuzi olala kuwona, imoto oyidrivayo, akakazi usimakade akunikeza imoto ngenhloso ukuthi wenzela wena uyibridge. Uyakwethemba uNkulunkulu ukuthi lezo zinto ekunikeze zona abantu bethu mabebuza bathi, hawu waze wafunda wahlakanipha wakhe indle engaka, wathi uNkulunkulu onginikeze lendlu ngoba bakhona abasebenza ngcono kunami kodwa banawo lo muzi. Hawu washathi unkosikazi omuhle kangaka nabanengane lutho angibonsebenzisanga amehlo ami kumbona lo nkosikazi, uNkulunkulu wangenzela umusa ukuthi ngimbone. Hawu washathi indoda ekholwayo uhleli kamnandi uthi akusimi, baningi abantu abawela kulolu igibi kodwa uNkulunkulu ungenzela umusa wakunikeza le ndoda ngoba everything la konke esinako is everything uNkulunkulu uzenzela yena ukuthi lokho asenzela khona igama lakhe lidunyiswa ngezinto zethu. uNkulunkulu akenzeli thina, ayikho into esuka yenza ngenhloso ukuthi kwenzelwa thina. We know ukuthi mhlawumbe sikhuluma leso story ukuthi uJesu wavusa abantu abathathu eBhayibhelini. Wavusa indodakazi le yayine 12 years, wavusa indodana yomfelokazi lo wahlangana naye endleleni iyemngcwabeni, wasevusa uLazaro kwabafileyo. Abafundi beBhayibheli basitshela ukuthi ngokwesikompilo noma ngokwenkolelo yamaJuda bebekholelwa ukuthi uma umuntu efile zingakapheli insuku ezintathu umoya walowo muntu usuke usekhona around. So ngamanye amagama noma ngathi wamapha amakhathakhatha nemizamo ezanywayo lowo muntu angavuka. So that's why uJesu evusa indodakazi le eyafayo yayineminyaka u12, kwathiwa akusona isimangaliso leso senzile. Ngamanye amagama uNkulunkulu akalitholanga udumo lokuthi isimanga lesesivezwe uNkulunkulu, kwathiwa vele ngoba insuku zazisentathu amathuba emaningi ukuthi avukwe. Seba-apply makuzovuswa indodana yomfelokazi elithi iBhayibheli wahlangana nayo endleleni baye emathuneni, wafika wathinta ibhokisi yavuka indodana nomfelokazi, kwanezinkulumo ezifanayo. Wabona ukuthi uvusa kwendodana
indoda nomfelakazi nokuvuswa kwale ndodakazi yayina 12 years uNkulunkulu akalitholanga udumo kube sengathi into obvious kwase kusukela uLazaro Mawufunda kahle iBhayibheli ukugula kukaLazaro nokufa kwakhe kwakumele ukudunyiswa uSimakade uNkulunkulu wayifunela udumo kucace ukuthi everything it's about him lithi iBhayibheli wagula uLazaro engasidlili isona enobudlelwano obuhle kanye noJesu wagula lithi iBhayibheli makufika umbiko ethunyelwa kuJesu ukuthi umngani wakho lo mthanda uyagula uJesu uthi kubona no lokhu kugula uLazaro kugulayo akaguleli khona lokuthi afe kodwa uNkulunkulu ufuna ukuyiveza kubonakala ukuthi everything it's about him uyena kumele avele la so megula uLazaro lithi iBhayibheli wagula waze wafa ungasithathi kancane istatement esikhulunywa uMaria uma uJesu efika uma kubuzwakala kuthiwa liphi ithuna lakhe nimbeke kuphi impendulo yathi no sezizine izinsuku ngamanye amagama ukuba ufike before 4 days we know ukuthi kwakuzoba khona imizamo wawuzoyenza because sezizine nangokwesiko impilo lethu ayikho imizamo ongayizama manje wathi uJesu shethi sengifike kahle ngempela ke la kumele kucace khona ukuthi uNkulunkulu wenzayo uma fika uJesu ethuneni kunemthandaza uthandaza uthi ngiyazi baba ukuthi mina uhlalungiswe kodwa lokhu sengicelela ukuthi laba bantu bakwazi ukudunyiswa igama lakho ngamagama la into ezokwenzeka la nokuvuka kukaLazaro ekwabafileyo senzela ukuthi igama lakho lidunyiswe bawufethu uNkulunkulu noma uJesu usemsebenzini ukuthi abantu abazi yena akudunyiswa yena akubongwe yena akutuswe yena ngoba uyena wenzayo uthi uJohane njengalokhu uMose wayiphakamisa inyoka ehlala indodana yomuntu naye ifanele ukuphakanyiswa uJesu yena yedwa okumele aphakanyiswe uyena umele atuswe uyena umele abongwa uyena oyenzayo lithi iBhayibheli incwadi kaKolosi konke kwadalwa nguye kwadalelwa yena ukubonayo nokungabona imibuso nababusi kwadalelwa yena akuvelanga lutho noma akukho okudalwe ngaphandle kwakhe so everything is about Christ ayikho into uNkulunkulu ayenza emhlabeni esuka yenzela thina including nokuphila kwethu le ndaba ukuthi bathi odokotela no uphila kahle useright uzenzela yena everything uNkulunkulu semsebenzini ukuthi igama lakhe lidunyiswe Simakade uzenzela yena umsebenzi othola osebenza kuona namhlanje uNkulunkulu uzenzela yena akenzeli wena ukuthi abantu bamtuse abantu bamazi ukuthi yakwazi ukwenza ibhadi ke ukuthi einsukwini esiphila kuzona sinabantu la khona ba replace uNkulunkulu bafuna ukuvela endaweni ya ubezwa noma bechaza athi mina ukuyiphatha kahle kwami kwangilekelela awuyiphathanga kahle ngoba ukwazi ukuyiphatha uNkulunkulu wakunikeza iability yokwazi ukuthi akwenzeka lokho akubanga ngamandla akho futhi wayengenzeli wena ngicela ukumemezela lokhu namhlanje ebusuku ukuthi noma ngathiwa uhamba ngani imoto uyiphethe uNkulunkulu wenganikezi wena ukunikeze yona leyo moto so that abantu bazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukwenza umpostoli Paul mekhuluma nebandla laseKorinto uthi nganquma enhlizweni yami ukuthi ayikho enye into engiyoyazi ngaphandle kukaJesu ebethele esiphambanweni athi umpostoli Paul ekhuluma nebandla laseKorinto uthi kuko konke ingu Efesu noma eKorinto kuko konke enikwenza kwenzene egameni lenkosi shothi everything about us it's about him we are here to represent him thina singamanxusa ukuhamba kwethu ugqoka kwethu ukukhuluma kwethu everything ngathi we are representing him we are also representing his kingdom uyena oyenza ngathi thina nje sila sizo representa yena ngisho nemizimba yethu ngisho nokugqoka kwethu amaduka esiwafaka amakhanda sivala inwele uma angamrepresent uJesu la maduka ay useless ikete ezinde eyivala amaqhakala eyivala amaqhakala uma lo ikete ezinde singamrepresent uJesu kuvela nina kulezi ikete lezi ikete ezinde zi useless lamabhluka niwagqoka aveza imtsitsila aveza amathanga nezinqa if lezo zinto they are not representing the kingdom usho ukuthi ukugqoka kwenu ku useless isithunzi senu
uma isithunzi senu siveza nina nesonto lenu nabafundisi benu shothi kuyi-useless ukugqoka kwethu ukukhuluma kwethu imisebenzi yethu everything about us we are here to represent the kingdom ngoba yonke into ujesu akwazi ukuyenza uzenzela yena ukuthi igama lakhe lidunyiswa. Uma siyokhonza emasontweni la khona ujesu angaveli kuvela abefundisi bethu kuvela abantu abaseyikhundleni bafaka namabhena phezulu ukuze kubongwa bona kutuswe bona uthi ingilosi yale ekhaya. Leyo ndawo leyo indawo yesihogo ngoba uKristu akadunyiswe. uNkulunkulu semsebenzini ukuthi liphakanyiswe igama lakhe. That's why izalukazi zazi ithi Jesu loyo, Jesu loyo, Jesu loyo. Nalomshado ohleli kuona Jesu loyo. Bakhona abami kahle undlulwane banezinqa banama-hips ungene nesishopha sakho Jesu loyo. Bakhona baqualify ukundlula wena ngaba basebenza la osebenza khona kodwa kusebenza wena unganawo ama-qualification Jesu loyo. Bakhona abadeserve ukuba ney'ngane futhi eziyisidingo empilweni yabo kodwa iy'ngane zatholwa wena ngoba kwenze njalo Jesu loyo. Kukhona wena uyiphathe kahle kuze kube namhlanje awunayo imikhuba ungenanga ey'nganekwaneni zempilo ngoba wawumuhle uhlakaniphile cha kwenze njalo Jesu loyo. Uyena osenzisayo asinamandla ethu wakwenza. Kunabantu ababala iminyaka bedrive imoto soloko ngaqala ukudrive imoto kuze kube namhlanje angikaze ngawa nemoto ingoba uhlakaniphile cha ingoba ukwazi ukushayela kahle cha kwenzakaleni Jesu loyo. Kunabantu abathi thina ngangena engozini yemoto cishe ingaphela ngaphuma nginganankinga nje noyodwa yini ngoba uhlakaniphe kakhulu cha kwenzakaleni Jesu loyo ngoba uJesu kuko konke akwenzayo ukwenzela ukuthi igama lakhe lidunyiswe. Uthi uDavida ke konke lokakwenzayo wenzela ngenxa yegama lakhe. We are here to remind everyone ophila emhlabeni ukuthi uJesu uzenzela yena akenzeli thina. So anything esiyenza emhlabeni engalidumisa igama lakhe engalivezi igama lika Jesu iveza umfundisi wakho nebandla lakho it means leyo nto useless. Uma lo mshado okuwona uveza wena nokuhlanipha kwakho nobuhle bakho ku-useless. Nabo lobu buhle bakho if ebuhleni bakho uKristu angadunyiswa ngobuhle bakho shothi ubuhle bakho bu-useless. Imali yakho nayo I don't care how much you have ebhankeni lakho if imali yakho ungamvezi uJesu ukuthi we know people abanemali kodwa bamdumisa uNkulunkulu. We know people okungalanjwe because they've got money. If you have got money but emalini yakho kunokuthi iveze uJesu iveza abantu ozobabalela ngokudla usihlala uthethele ekhaya ihlulwa ukucenta igceke kodwa ngiyanondla nginithengela ukudla it means engcebeni yakho uKristu akaveli kuvela wena because you have got plenty of money whatsoever lezinto onazo uKristu akavelanga kuzo kwavela wena ube iboss lady la ekhaya ube breadwinner la ekhaya ushaya imithetho uphenduka ubaba wale ekhaya because of God man. Emalini yakho nasemsebenzini wakho nasebuhleni bakho nasekuhlakanipheni kwakho akuvela uKristu ngoba uJesu konke asuke ekwenza usuke azenzela yena. But namhlanje sine problem yabashumayeli abavela bona uKristu angaveli. Jesu loyo, Jesu loyo. Lokho sifuna ukukumemezela namhlanje ebusuku ukuthi noma ngathiwa yini onayo noma ngathi uhlala kuphi noma ngathi unamalini uma uKristu engaveli lokho kwenza ku-useless. Nakubaculi bethu laba ama-artists bethu abacula bayibiza ngama-artists namhlanje bathi badunyisa uNkulunkulu ngamaculo abo. If leli culo nale music wakho ungamvezi uJesu it means lento iculayo i-useless. Leli bandla lakho nezikhwama zakho nale gogogo lakho khonza kulona if leli gogogo lakho uma umuntu engena khona uJesu engamfici futhi lingamrepresent uJesu kurepresenta wena nezimfundo zakho nokuhlakanipha kwakho it means lelo bandla lirepresent umbuso obumnyama because everything uthi umbhalo wamaHebheru ku chapter 1 verse number 1 uthi endulo uNkulunkulu ukhulumile kokhokho ngendlela eningi nangamathuba amaningi nangabaprofeti kodwa einsukwini zokugcina ukukhuluma kithi ngendodana. It means everything that we are doing it must represent Christ. Abantu that's why eTokyo lithi Bible bafuthi nje nokuhamba kwethu ukukhuluma kwethu nokugqoka. That's why eTokyo abazalwane babona abazalwane lithi Bible mabebebuka bebezwa bakhuluma babona inkambo yabathi noma kathiwa labantu bangamaKristu uthwana ukusholwana lokho kuthiwa baswakala ngisho nokukhuluma kwabo these people they are representing Christ. Wala noma uphethe MP kuJesu kwezwakala ekhuluma
umqethe uthi wena uyazana nale ndoda ebethelayo athi angimazi uthi izwana ngendlela ekhuluma insho nokuphika kwakhe kuyazwakala ukuthi lo muntu uyamazi uJesu bafowethu we are here to represent the kingdom ukukhuluma nokugqoka kwethu nosisi bethu njengoba nishelwa abafana bangakholwa nishelwa befundisi ukuphika kwenu nokunqaba kwakhe akuzwakala ukuthi kuphika intombazana eyikholwa nesindisiwe. We are here to represent the kingdom, we are here to represent Christ. That's why Philip chapter 2 athi mawubekini lo mqondo wakhona nakuKristu Jesu wathi uNkulunkulu wazehlisa wathabatha isimo sokuba inceku wabekezela kwaze kuba sekufeni yebo ukufa kwesiphamba lo mqondo that attitude that mindset yayikhona nakuJesu asibe yona sigcwala uKristu kithi ukubhodla kwethu ukukhuluma kwethu ukushumayela kwethu ukucula kwethu ukugqoka kwethu we are representing Christ. That's why we must fanele sitshela these people abathi mina ngifuna ukufana noPaul umunye athi mina ngifuna ukufana noMoses abathi mina umunye athi mina ngifana mangafana noPeter. No asifuna ukufana noPeter la asifuna ukufana noMoses sifuna ukufana noChrist because he was the only man owathembeka kwaze kwabe sekufeni sifuna ukumfana naye. Lokho kuchaza ukuthi noma yini esiyenza emhlabeni but engamrepresent uJesu iyeke izoqhatha nenkosi. That's why uMapostle Paul ibandlela seKorinte athi ngoba sinale nkosi sahawukela siliphambanisa izilonkosi kodwa ngokuveza ubala uKristu ebethele isiphambaneni. Uyabona ukuthi ukuma kwakhe ePulpit ayikho into kumele iveze wena ngoba uJesu ufuna ukuyiveza yena hayi wena. Ekushumayeleni kwethu bathi sebakukhobela izandla bathi uyavutha uthi uJesu ongilekelelayo mina ngiyazazi ngiyibhimbi ngokuzalwa ngeke ngikwazi ukuma phambi kwalabo abantu uJesu lo bathi uyacula uthi lutho uJesu ongilekelelayo mina ngiyazazi ayikho into engayenza ngamandla ami. We are here to represent the kingdom ngoba uJesu konke akwenza usuka zenzela yena igama lakhe lidunyiswela ngokwenza kwethu nangokuyiphatha kwethu nangokushumayela kwethu. Everything about us must represent Christ. Kuyibhadi ke ukuthi siphile esikhathini la khona abantu becabanga ukuthi okwenziwe impilweni zethu uJesu wayenzela thina ayikho into uJesu ayenzela wena. I'm here to remind you ukuthi ayikho into uJesu ayenzele wena ngisho nobuhle bakho lobo buhle bakho uma bunganaNkulunkulu bu useless. Lobo buhle bakho uma abantu bangamboni uJesu ebuhleni bakho shothi lobo buhle bakho bu useless. And that's why abafundile bathi beauty without a brain the private parts suffer the most. Khona abantu abahle kodwa uJesu angaveli ebuhleni badlala abafana badlala amantombazana ngoba uJesu akekho ebuhleni. Ebuhleni bakho uJesu akaveli ukuthi yayinhle intombazana ekholwayo kanti uJesu uyayigcina intombazana ibe yinhle ngalendlela. Shothi ke uma bencoma wena uJesu angaveli ebuhleni bakho shothi lobo buhle bakho bu useless. Uma bangamazi ukuthi uJesu ogcinile uma bekuncoma ukuthi waze wamuhle ubatshela ukuthi uJesu ogcina intombazana ibe nje bathi insizwa yami kwaze uthi uJesu oyenza lokho ngoba vele uyena owenzayo. Uyena owenzayo. Ayikho into emhlabeni eyenzeka ngoba uJesu enzela thina. Sicela ukukhumbuza abafowethu emakhaya masibuyele emakhaya emndenini esihleli kona nezingane nazo ukuthi uJesu uzenzela wona kubeke bekusemqondweni wakho uJesu uzenzela yena akenzela wena. Nezingane kunikeza zona uyazi usimakade ulezi ingane ziyolimela igama lakhe wayengayenzeli wena wayezenzela yena. That's why sifuna ukukhumbuza nabantu abanengcebo ukuthi uJesu wayengeke afuqana nemali enikeza wena ngoba wona unani kodwa wayekwethembile ukuthi khona abantu abangeke balamba ngoba wena wethembekile ngengcebo yakhe ayibeke kuwena. Khona umsebenzi kaNkulunkulu ngeke usitake endleleni because ukwethembile wena ukuthi you will do it. So ayikho into uJesu asuke yenze ngoba enzela wena. Lethu uyoyibona mhlazana usuhambile kulomhlaba ukuthi impilo it was not about you but wena wethenjiwe ukuthi ngawe uzokwazi ukondla amawundlu akhe. Kodwa wena lokho kwathi makwenzeka empilweni okwaca ukuthi uNkulunkulu wenzela wena ayikho lento leyo. Ngizokutshela ukuthi noma ngathi umsebenzi simakade akenzele wena. That's why ke sifuna ukuemphasize kubo bonke abantu abasebenzayo ukuthi kofuna ukwazi ukuthi ayiwanda uNkulunkulu waye unginikeza umsebenzi ungethembe ukuthi ngalomsebenzi ngoba ngiyenza ini ngawo. Impilo ayikho ngathi. Kuyibhadi mhlazana impilo yaba ngathi
uJesu engasavele empilweni zethu kuba kuyibhadi kuba inkinga mhlazana imizi sihlala kuyona ibe ngathi kuba kuyinkinga mhla amasonto lamasinagoge esigcwele kuona kube ngathi kuba kuyinkinga kagumbi mhlazana amaculeni waculayo abe ngani nifuna ukuveza nina kwaziwe nina niphenduka ama-celebrate because ama-celebrate they are not representing the kingdom, they are representing themselves. That's why Jesus wathi uSathane etshela uJesu wathi ngizokunikeza inkazimulo yonke yomhlaba. The only thing ofanele uyenza la ukuthi ungikhothamele khonza mina kunokuthi ulukuzana kunokuthi ukhonza uNkulunkulu. Mawenze njalo ingcebo yonke uzoyinikeza wena. Baningi abantu abakhonza imali zabo bakhonza ingcebo yakho kodwa uJesu engasaveli namhlazana si-understand ukuthi sinalokhu ngoba uJesu sethembile ukuthi kubantu masiphuma semphakathini abantu bomazi ukuthi uJesu owenzayo uyoqhubeka njalo uKristu esethemba because we are representing him uma bekuncoma udlulisa inkazimulo kuyena uJesu owenzayo but kodwa siyakuvuma ukuthi ngavumi mina uJesu and vele uyena sokungamenzela favor. I'm telling you wena uyigogogo elingalalutho uma uJesu qhela kuwe ngeke ukwazi nokukhuluma yikho into ongayisho phambi kwabantu uma uJesu ngeke kuwe awena umubi ngokwemvelo uma uJesu ngeke kuwe uyabhimba uyabhibhidla uma ukhuluma ayikho into eyikhuluma ibe nesense uma uJesu ngeke kuwe wena useless awunaso nesimilo uma uJesu ngeke kuwe so kuyibhadi ukuthi kube nomuntu osebenza ngawe bese ufuna kuvele wena endaweni yakhe angadlelwa amandla uKristu uyena osenzisayo thina i-availability yethu ukuthi sibe khona bese yena ayenza singamfihli ukuthi uyena osenzisa uyena oyenzayo actually thina sivumile ukuthi you can use us uzenzela yena uKristu siyanicela ngenza kwethu ngobuhle ngobubele bukaKristu ukuthi uyena oyenzayo wenzela bani uzenzela yena mhla wa understand lokho akekho umuntu wathi uJesu uNkulunkulu udeka itafula phambi kwezitha zami uNkulunkulu akekho endabeni ezitha usendaweni ukuthi abantu abamazi ukuthi uyena owenza izinto sorry mhla wakwazi lokho ukuthi uJesu ufuna abantu emhlabeni wonke bemazi ukuthi uyena owenzayo. That's why nekhathi zabapostoli it was not important ukuvusa abantu abafileyo noma ukuphilisa abantu abagulayo if lokho kuphilisa nokuvusa kungeke kuliveza igama lika Jesu. That's why indaba yengcebo nokuphumelela komuntu kulombuso akubalulekile ifezo ukuphumelelisa kodwa angavela uKristu. Baningi iningi lethu uKristu angeke asinikeze ingcebo ngoba uyazi ukuthi umhlazana sayithola ingcebo kukhona bayodla ngamapayipi khona bayothukwa khona bayobizwa ngengcelebani khona bayopulisha izicathulo khona yabolela abangadlile because le ngcebo asinikeze yona ngeke simveze uJesu. uJesu uyasazi ukuthi mhlazana sangena emshadweni kukhona izinkulumanyana eziyokhuluma ukuthiwa mina ngayiphatha kahle ngangena emshadweni ngiyintombi into angilazi isoka ngangena kulomshado ngiyigcinile ngaleso sizathu uNkulunkulu wanginikeza ilukuzana indoda ngenxa kuyigcina kukhona abantu abayodla ngamapayipi bebona ukuthi umbuso akaNkulunkulu awusaba deserve ngenxa ukuthi abazona izintombi into so for that reason uyokuhlala ekhaya uguga njengestove kitchen ngoba noma engakunikeza umshado uyakwazi ungcoleka bona ngeke umveze ukuthi inkosi ngangubani mina phakathi wonke amantombazana amahle nasebenza kahle unikeza mina nesishwapha sami unikeza mina nokwahluleka kwami unikeza mina nobuthakathaka bami unikeza mina nokubhibhidla kwami angimuhle kundlula wonke umuntu khona amantombazana acula kahle khona ahlabelela kamnandi khona ashumelayo khona abukeka emahle khona aright kodwa yini umshado unikeze mina bathi kwenzekeleni ukuthi uJesu ngempela usibonile isidingo it means unginikeza ama duties kumele ngiwafeza lo mshado lo amase represent his kingdom. Umshado wami kumele bazi ukuthi uma lithi iBhayibheli umuntu wesifazana akathobe shothi kumsebenzi wami kuveza uKristu ngokuthobela umyeni wami kodwa wena ngeke uzukwazi lo ngoba umshado kungawe ingoba wawuyiphethe kahle ingoba wasebenza kahle ngoba umuhle uzuchomela indoda ukuthi awukhohle
mina noma ungayalena le khohla mina la kima ngeke abafika uJesu kwenza ubonakala ngomuntu wena ngokomthetho wakhe nawe uma uyibuka esibukweni uyasho kodwa ayikhona hayi akubalance kahle kodwa uJesu sustain ubuwena kunika izinkazimulo akwenza ube muhle ubuke kube nesithunzi Jesu loyo abanye bethu nje amadoda nje ayihlalela siyabona ukuthi mnyama le ndoda ubani ungashada nalomuntu kodwa akwenza uvela ube nesithunzi uvela ube uhloniphekileyo phambi amadoda uma wabuka nje uthatha isikhathi sawo uyayibona ukuthi le ndoda kodwa akekho ongabekezelana lo muntu kodwa uJesu akunikeza inkazimulo yakhe wethembeka njengobaba bese uyincoma uthi hayi mina ulimini Nkosi mina ngiyakhuluma nombuzo uma wena ngathi 1 to 1 to wayale ngathi 1 to lutho nawe uyazazi ukuthi awubukeki kahle noma ubukeka kahle yabhibhidla bengeke uwina ngalabo 6 pack bakho no bright pack bakho ngeke usurvive nomkako uyakutshela ukuthi wena awusilona igagu lokukhuluma nje ukuthi nama ngazi abanye bayasho masenishade ethi nama ngazi wangwina kanjani womtshela umkako ukuthi uJesu wangilekelela wena uthi nama ngazi ngempela baba kasibani ngoba ungakwazi ukweshela wena ngakuvuma kanjani umtshela ukuthi uJesu wangelekelela ngoba uJesu semsebenzini ukuthi kuvele yena abanye omama emakhaya bahleli kona bakwazi ukupheka bayabilisa nje uxhaphaza ukanyanisa ihlangane nosawuti mayipheka iphiko lishona le isopo lintanta ngaphansi kophuthu kodwa lokho kudla kunjalo okubrown noanyanisa oxabuzelayo ongavuthiwe uma uthi uyakudla kuvela kube mnandi ubabaza ibhadi kodwa lokudla ngoba nje uzusho impela ukuthi isizulu sithi ayihlabi ngakumisa uthi uJesu loyo ulokhu ukuthi engilekelela nje ngempela ukuthi walokudla kumnandi nawe uyazazi ukuthi uyabilisa ubona mawufika kweminye imizi ukuthi hayi lo yapheka lo mama kusho wencoma kodwa bese uma ngathi ekhaya kwangacomplainwa Jesu lo uJesu semsebenzini wokuthi ekwenzeni kwethu konke kuvela yena ukuthi yena wenzayo khona amakhaya bangakwazi ukupheka kwamanye amakhaya nje kunamadoda ethi uma edla acele amanzi wemama uyazi mina mangidla ngiyathanda amanzi lo uthi awuthi uthanda amanzi uyazi ukuthi ukudla kwakunosawuthi manje wenzela ukuthi soloko ephuli epolisa azayincoma mina ibhodo ngelishaya avela thula bobo kodwa uNkulunkulu uyazi ukuthi ngiyabekezela kampela uJesu sengilekelelile ukuthi ngikwazi ukuaccepta lokudla kwale ekhaya inkosi malanga lokho ayikwazi ukuthi uJesu ayilekelelayo ukuthi kwazi ukupheka uJesu semsebenzini bafethu ukuthi ezintweni zonke sizenzayo kuvele yena and if sizoba nabazalwane sikhulisa izingane esinikeza lo mqondo ukuthi maye esikolweni iphasa uyitshela ukuthi ingane yami noma ngathi ufunda kangakanani uma lo owenzela yena engathandanga ngeke ukwazi ukuphumelela empilweni noma kufailisile usenzelayo bafethu ngifuna ukuemphasize lokho ukuthi asazeni ukuthi nokwahlulekeni kwethu Yesu usuke ezenzela yena uyazi ukuthi mhlawumbe kube wasinika ngaba sifikanga la sikho abanye bethu we are the product of poverty kanti wezenzela yena ukuthi ngayo lendlala uyosikhanda sibe lento eyodumisa igama la kuze kube namhlanje selokhu siliphakamise njalo siliphakamise kwahluphekeni kwethu nasekwahlulekeni kwethu nama disappointment nama discouragement esahlangabezana nawo now it makes sense now ukuthi nakhona ekwahlulekeni kwethu uJesu wezikhandela udumo ngathi kuze kucace ukuthi noma mhlazana sesinawa amanzi okuphuza kwazeke ukuthi yena wasinikeza amanzi ukuze kungabikho umuntu otuswayo nodunyiswayo kucace ukuthi uJesu wasenzela mhla isigqilakazi sihamba nendodana yazi lithi iBhayibheli babanikeza icebelengwane namanzi okuphuza ayengeke azaba last insuku kodwa endleleni kwacace ukuthi uNkulunkulu waveza umthombo wamanzi okuphuza wengeke uSara ayincoma athi ekuhambeni kuAishimali nonina yimina engabalekelela kwacaca ukuthi ababanikeza ukudla akuzoba last insukwanyana so that the Lord will provide in the long run kwacaca ukuthi uyena oyenzile usimakade wenzayo
naku kwahluleka kwethu siyambonga ukuthi nabantu sasibadinga ngezikhathi zokuswela kwethu abakazi babakhona kwacaca ukuthi uSimakade wasifundisa isikolo ngoba esasibadinga ukuthi besifundise abakazi bavela uNkulunkulu wayenza ngendlela yakhe saze siba la sikolo now akumelanga kube khona umuntu othukwayo nosolwayo sibonga uNkulunkulu ukuthi umhlazana esasibadinga bangaveli wavela yena that's why namhlanje ngeke sithule ukuliveza igama lakhe ngezikhathi zokuswela kwethu labo bantu sasibaza ukuthi bayovela bavela kakwavela so asinaso sizathu sokungambongi nokumveza ukuthi nangu uNkulunkulu wasenzelayo naku kwahluleka kwethu waye kwenzela lokho uNkulunkulu ukuze lidunyiswe igama lakhe noma ngathiwa ikuphi okwenzakala siyacela sikufundise ingane nezikhulana nezifundayo ukuthi naku kwahluleka kwethu uNkulunkulu uyalithola udumo kunabantu uNkulunkulu afuna abadunyiswa ngokugula kwabo wadunyiswa uNkulunkulu ngokugula kukaLazaro wabola waze wanuka ngaleso sizathu wadunyiswa uSimakade kunabomama namhlanje uNkulunkulu adunyiswa ngezimeko zabo ngezingane zabo ezibahlukumezayo ngabayeni baba bahamba bayofeba wangadivorce wahlala kulobo buhlungu ekhala ubusuku nemini kuthi kube yinyembezi kuye kodwa kuba nabantu abathi uNkulunkulu ngiyamvuma ngambona kuleyo mama edunyiswa ngokuhlukumezeka kwethu esikhala inyembezi ubusuku nemini kunabazali abakhala ubusuku nemini bakhaliswa izingane bayakholwa basinsiwe walishumela ivangeli lo mama kulezi izingane kodwa zihamba ziyozala zihamba zibuya nezingane zihamba ziyophuza kuba buhlungu enhlizweni yakhe kodwa kunabantu abakubhekile mama abadumisa uNkulunkulu ngenxa yezimeko sakhe ngenxa yesimeko sakhe isimo sakhe lapha ya ukuzana eSamaria kwake kwasukuma wesifazane weyisifebe wayeyaziwe endaweni ubufebe bakhe bayenza uNkulunkulu edunyisa uSamaria lonke wathi ememezela eshimbize emfuleni engena imizi yonke ememezela bathi athi wozani nizobona shothi lobu bundindwa bakhe babaziwa uSimakade wakhe wadunyiswa eSamaria edunyiswa ukwahluleka kokuthi awu kanti uNkulunkulu uyakwazi ukubamba unondindwa amphendula abe umvangeli wadunyisela lokho ukuthi wakhe wabamba intombazane enganasimili uNkulunkulu semsebenzini ukuthi igama lakhe lidunyiswe ngoba vela akenzeli thina akenzeli thina uzenzela yena naku kwahluleka kwethu nje sehluleka nje ingoba uyazi ukuthi ekugcineni kosuku kodwa la azophendula khona uzodunyiswa futhi kukhona abantu abayozabafe bangakaze baphendulwe uNkulunkulu ayodunyiswela khona lokho ukuthi baze bahlupheke inceda amaHebheru chapter 11 ithiwa kwakukhona amaqhawe enkolo esivumelweni esidala abathakasela isethembiso izimpilo ezethembiso abayimemezela zikude ukuthi uKristu uyozalwa kodwa bazilinda lezo zethembiso banento ukuthi ngeke bafe uKristu engakazalwa noma bangakasimukeliswa ngesethembiso kodwa lithi iBhayibheli baze bafa bangasimukeliswa lezo zethembiso ngoba uNkulunkulu wayebuke okukhulu kunalokho ukuthi bangapheleliswa bona ngaphandle kwethu ngamagama kunabantu esinethemba thina abanye bethu ukuthi one day uNkulunkulu uyophendula angaphendule sibila kulawa mafutha size siyofa ngaleso sizathu kukhona abantu abayomkhonza uNkulunkulu ukuthi siyabazozwana abadonsa nzima empilweni owahlupheka wadonsa nzima waze woyolala emathuneni kodwa iyodwa into engayifunda ukuthi akakaza amphika uJesu kwesolweni kwakhe kunabantu abayombongela uNkulunkulu futhi bamazi ukuthi khona ngenxa yokwahluleka kwethu ngoba uJesu sendabeni yokuthi lokho asifaka kukho uyavezwa yini yena abanye bethu siyomrepresent uKristu ngenhlupheko abanye bethu uKristu siyomrepresenta ngokugula abanye bethu uKristu siyomrepresenta ngokweswela sikodwa ekwesweleni kwethu siloko simvezile sithi Jesu lo sinebhuluke elilodwa sinesicathulo esisodwa siqhubeke siyomkhonza kube khona bathi kodwa uNkulunkulu ngiyamvuma mina bathi umvunyiswa yini bathi sibona uzwana tshekelwe icathulo kodwa njalo ngamasonto senkonzweni bathi ngempela uNkulunkulu khona ma akwazile ukuphila kule ndoda yeswelile khona amadabu lapho angawathathi bathi uJesu khona ngempela bathi yini athi nale ntombazana ikaze hamba yehle nyuka no taxi driver nama Uber driver ngenxa yokwaswele yamkhonza uNkulunkulu inesiketi esisodwa kodwa njalo ivuka
ufunda le ntombazane ifuna umsebenzi akazi yawuthola kodwa esoloko imkhonzile uSimakade ukweswela kwakho sokukhala inyembezi uyadunyiswa uSimakade ngoba impilo yethu iyodwa inomqhele walokho ukuthi simkhonzile kwaze besekugcineni amen nasentweni esibhekana nazo kodwa uJesu wavela ngoba vele waseqaleni Jesu Lord Jesu Lord ezinye zazo sayithandaza lesizwe lala emathuneni ngeke isuke wake wathandaza uPawulo ethi ngicela lisuka lelive emzimbeni wami walithandazela iva uPawulo ethi leliva ngicela lisuka emzimbeni wami uthi uNkulunkulu angeke ngelisuka sekhululeka uyohlala nalo kodwa umusa wami uzosustaina ukuphila nalo lokho kwayenza ukuthi insuku zonke zokuphila kwakhe eyazi ukuthi ubumba nje kuphela but into emenza ahlale eqhubeka njalo Jesu lo ngoba ukube wayephila 100% wayezocabanga ukuthi into emenza aphila 100% is because ukwethembeka kwakhe uJesu semsebenzini okuyiveza yena uJesu semsebenzini ukuthi ukudunyiswe igama lakhe uDavid ke uthi konke lokukwenza ngenxa yegama lakhe uNkulunkulu ufuna abantu abayoliveza igama lakhe futhi makungekho abayoliveza igama lakhe uyayivezela yena ngezimo ezahlukahlukene njengoba sikhuluma kanje kunabantu abakhala iminyaka kunabantu abakhonza uNkulunkulu bethu abamkhonza ngokwethembeka uSimakade akaze bamxube nalutho wabona uSimakade ukuthi laba bayongiveza laba ngoba ngiyabazi kuze kube namhlanje bakhala inyembezi bahamba odokotela kwazi ukuthi baphethwe yini bahamba bangene yonke indawo la khona bangadinga khona usizo bayihambile nemithandazo cela nesithandazisa basenda ama prayer request lutho kodwa baseloko bathi uJesu inkosi yena yedwa angaxutshwe nalutho uSimakade athi bambe ngiyavela kubantu sicela ukumemezela namhlanje oba sikhuluma nje seseyimini ezahlukahlukene sihlaselwa izifo ezahlukahlukene sithola ama report ehlukahlukene ukuthi qhubeka njalo umvezo uKristu abanye bethu sihlushwa yingane uzala ingane ziyakuthuka ziyakuhlukumeza kuba ngathi ukholwa into engekho lutho abanye bethu somveza uKristu enhluphekweni abanye bethu somveza uKristu encebeni abanye bethu somveza uKristu kwesweleni abanye bethu somveza uKristu ukubeni nakho konke kukhona abamkhonza uNkulunkulu banakho konke khona abamkhonza uNkulunkulu benganakho but ekugcineni kosuku uyadunyiswa yini uKristu uJesu uyavela yini kubantu so ke noma ngathiwa yini lesiyenzayo uma uJesu engadunyiswa shothi ku useless le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu mokhona la ungakholwa siyathemba ungene lokuzofunda let me advise you for the last time noma ubani oshumelayo uma intshumayelo zakho zingamveza uJesu kuyeke lokho kwenzayo kuyoqhatha noSimakade noma ubani othandazayo uma umthandazo kungamvezi yena uKristu uveza wena namagama akamahle ukuthandazeni kwakho it means lento yenza uzenzela wena awuyenzeli ubuhle begama la we are here to represent the kingdom uma ucula emculweni wakho kubongwa wena uma ubongwa uzwa amahlombe akho ingcome it means what you are doing you are not representing the kingdom uyoyiqhatha noSimakade ngelinye ilanga so balekela yonke into ayothi mawuqeda ukuyenza kudunyiswa wena ngoba ayikho into ngawo mina uNkulunkulu uyangazi ngufakazi ukuze kube namhlanje ngokwemvele ngiyibhimbi bengeke ngikwazi kuma phambi kwabantu ukukhuluma into enesense uma yena engekho kimi so that's why I will always emphasizing for to everyone ukuthi bafethu noma ngathi ngikhuluma into enesense uye mina ngiyazazi ngokwemvelo yami ngangakaze ngihlanipha ngokwemvelo futhi yakwazi ngikhuluma phambi kwamehlweni uyazi ukuthi nami ngiyayimangaza ngiqeda ukukhuluma ukuthi kodwa Simakade ngempela uyangisiza ngempela futhi isiza wena uzenzela ukuthi abantu abazi wena ngoba vela ngikwazi ukuyiveza mina ngoba angazi lutho vela ngokwemvelo futhi wakwenza ngamabomu ukuthi engenze ngahlanganiphi engangenzi ngibe ngifunde ngoba mhlawumbe kube ngifundile ngaba sezingene elithile lemfundo mhlawumbe kunalendlela ngangizochaza ngayo but for now kumele kucace ukuthi vele ilevel yemfundo ayikho uyena owenzayo ngoba the end of the day kumele abantu bazi ukuthi yena owenzayo mhlawumbe kube ngifunde kakhulu nje ngazi amagama amabhombu stick words ngiyakwazi ukudlala ngesiGreek neseBhebheru ngiyakwazi ukuchaza lamagama khona achazwa mhlawumbe ngaba indaba ingami so uJesu ngoba vele ufuna ukuvela yena wayenza sure ukuthi angabi nayo imfundo so that noma uthiwa kwenzakalana kuvele into wena wenzayo so that's why I will try my best ukuthi ngikumemezela kubantu ukuthi bafethu mina ngokwemvelo ngiyibhimbi esikolweni akaze kwahlangana so uma nizwa ngikhuluma noma ngishumayela noma ngenzani
uKristu wenzayo akumelanga kube namahloni ngalokho ngoba vela the end of the day akumelanga kube yimina ovela kumele kube uKristu ovela. So we are in the business here to represent the kingdom. Just Lord, we are here to represent the kingdom. I don't care ukuthi umhlaba uthini, sinanda ukuthi abantu bavela kanjani kodwa uJesu kumele avela. Abantu abamazi uKristu ukuthi yena esenza ngaye nenza kanjani uJesu uselekelela eselekelela imihla yonke. Silalisa okwengane sivukisa kwamakhosi masilele silala njengengane asazi noma ukhona imfene ehamba phezulu kothayela sazi noma khona ini masilele siba njengengane masivuka siba njengamakhosi ebanga singasebenzi sibonakala njengothisha sibonakala njengamaphoyisa uthiwa ninemali ngoba uma sivusa uJesu kusensinikeza inkazimulo ukuthi sivele singabantu abahle phambi kwabantu sinako konke ngoba uyenzela yena ukuthi sivele hayi njengabantu abadabukile ngoba uzenzela yena. We are in the business here to represent the Christ, Him alone. So it's a piece of advice to everyone. Lama gogogo enenkonza kuona nebiza ngabapostoli nodokotela kubona. If lelo gogogo Jesu ngavele useless lento wenzayo. uJoseph noMaria lithi iBhayibheli na 12 years uJesu bakhe baya eJerusalem. But iBhayibheli basuka babuyele emuva bahamba insuku I think it was 3 days sebehambile kanti uJesu akekho babuyele emuva. Angeke kusize ngalutho uhambe bangelide but uKristu engekho. So anyone uma phambi kwabazalwane iyodwa into abantu kumele bayazi uJesu ngoba thina sisodwa ngakwayo wethu amandla yayingekho indivele into sosingayenzi. That's why iBhayibheli uyumlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu uyena oyisent of everything. So that's why kuyibhadi ke I'm always emphasizing le nto ukuthi ayikho into esingayishumela emhlabeni uJesu engekho noma kuthiwa yini anything akukho nokukodwa angeke umshumayela umoya ngcwele ungamvezanga uJesu ngoba nokuba sinomoya ngcwele simazi ngoJesu ngeke umshumayela uNkulunkulu umoya ngcwele ungamvezanga uJesu ungamvezanga ngoba nokuba siyamazi uNkulunkulu simazi ngoJesu ngeke ushumayela ubungcwele uJesu ungamvezanga ngoba umuntu oyengcwele uJesu ngeke ushumayela kwethembeka ungamvezanga uJesu ngoba umuntu oyethembeka bafuna angeke ushumayela uthando ungamvezanga uJesu ngoba uJesu uluthando there's nothing that you can preach uJesu angavela. Mina ngiyabuza kubazalwane abangabashumayela ukuthi ngempela uyakwazi kuma 3 hours epulpit ushumayela kodwa uKristu kungeke lavele khona hayi namanga sabenzela umbuso obumnyama wona ayikho. You can name any noma ngathi ushumayela amandla noma uthi ushumayela ini noma ngathi ayinto ofuna ukuyishumayela ngeke uJesu angaveli. That's why ethi ekhuluma nabaFarisi namaJuda ku chapter 5 incwadi kaJohane uthi ukube benikholwa yimina from verse number 39 uthi ukube benikholwa yimina chapter 5 from verse number 39 I think to 46 uthi ukube benikholwa yimina ukube benikholwa yiMose I mean to say ukube benikholwa yiMose beniyokholwa na yimina ngoba uMose mhla ebhala wayibhala ngami leso statement sisodwa sikhuluma into enkulu kakhulu kabi ukuthi incwadi ezu5 ezabhalwa uMoses from Genesis to I think Deuteronomy the last one Numbers Deuteronomy I think lapho nje inumbers incwadi ezu5 lezi ezabhalwa uMoses zonke lezi incwadi ze representa uJesu from Genesis chapter 1 zonke lezi incwadi zikhuluma ngoKristu. It means even if you can read about anything in the Old Testament but at the end of the day kumele uKristu evele. That's why even in chapter what you call chapter 17 uma uMoses eshayidwala ethatha induku eshayidwala in the New Testament uthi umpostoli Paul lelo dwala abalishayayo lalu uKristu. So if noma ngikhuluma noma yini in the Old Testament uAbraham ehamba nendodana yakhe nezinceku zakhe lithi iBhayibheli uIsaac wathatha izinkuni wayitshata uhamba nazo uma sebesondele eduze kwentaba ewezokwenza umhlatshelo khona uAbraham washiya inceku wathatha indodana yakhe wakhuphuka and lezi zinkuni uIsaac wayethwalele zona and that lento eyenzeka kuJesu ukuthi isiphambano wayezobethela kusona wayeyithwalele sona mhla ekhuphuka eGolgotha izinceku zazingasekho because anything in eBhayibhelini irepresent uJesu ayikho into oyokuyimemezela eBhayibhelini ngamvezi uJesu ayikho. Just Lord siyacela bafethu everything's all about Christ. Lamasonto enu nalama-logo enu aveza izikipa zenu abefundisi beni phansi Jesu Lord masikhona isikipha ungasigcoka esibhaliwe
oh Jesu lo akuvela uKristu hayi isonto lakho nelogo lesonto lakho. We are not here to represent any church, but we are here to represent the kingdom. Nalo inkosi okhona kulombuso. uJesu semsebenzini ukuthi kudunyiswe kutuswe igama lakhe. Everywhere la siyakhona Jesu loyo. Hawamuhle umuzi wakuthi uJesu uyangelekelela. Kwenziwa yini wemfazi ube nendoda ethembeke kangaka amadoda lale dakwa? Kunabantu omama abangakwazi uku-appreciate uJesu ngamadoda abo, bacabanga ukuthi is because bona bayiphethe kahle. Lutho uJesu loyo. Indoda nje iyodwa isilwane nje ngokwemvelo. That's why noma sebekholwe beza bakhuluma indaba yezithembu. Kodwa indoda yakho ishade nawe uyibhedele nje nawe uyibhedele nje, kodwa akazi uyizwe ekhuluma indaba zezithembu. Kwenziwa yini Jesu loyo? Umbongo uJesu akadunyiswe uKristu ngeimpilo zethu, adunyiswe uKristu ngamakhaya ethu, adunyiswe ngakho konke esinaka, adunyiswe uKristu, adunyiswe nangempilo yakho. Abanye bethu sesiyoguka sikaze siyifake ibuku sambonga uNkulunkulu ngalokho. Abanye benu senifake ibuku sambonga uNkulunkulu ngalokho ngoba usenzela yena. Everything is about him. Le platform yabantwana bakaNkulunkulu laba abasindisiwe. Makhono la ngikolo September ungenele ukuzofunda ePixar. Sifuna ukumemezela lokho ebusuku nganiza kwethu ukuthi akavela uKristu. Ngenani bafowethu sixoxeni ngafishane umuntu aphumule. Everything is all about Christ. Akukho ngathi. Mhlazana sabana bashumayela beme phambi kwabazalwane ukuveza bona. That's why siyayishaya le ndaba yabefundisi azositshela ngayo ngomkakhe nengane zakhe. Ubudimoni. We don't want to hear anything about you. That's why Apostle Paul umetshela ibandla laseKorinte ekufikeni kwamkini ngifika ngamazwi okuhlakanipha nangeenkulumo ehuhekayo, kodwa ngafika kini ngamemezela kini amandla kaNkulunkulu bese ukuze ukukholwa kwenu kungakheli ukuhlanipheni kwabantu, kodwa kwakhele emandleni kaNkulunkulu. Ngamanye amagama angikhulumanga into eyiveza mina. Anyone omaphambi kwabazalwane sitshele ngaye urepresent umbuso obumnyama. So anyone uma epulpit sifuna ukwazi uJesu esiza umuntu. Asifuna ukwazi lutho ngawo. Don't tell us nothing about you. We don't want to hear nothing about you but Christ. Sifuna ukwazi uJesu esiza umuntu. Nceke usiyabingelela egameni lenkosi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom. Amen, amen. Shalom, shalom. Hey. Uthinta indaba enamandla kufika uPsalms 25 verse 8 as usakhuluma ukuthi it's all about Jesus. Uthi uPsalms 28 amahubo 28 verse amahubo 25 verse 8 athi lamazwi uJehova muhle ulungile ngalokho ufundisa izoni indlela. Sasizoni is all about yena, uyasifundisa. Ngikuzwa kahle mawuthi ukukhuluma awukwazi kodwa is all about Jesus. Kunjalo man of God, kunjalo ama basic alahlekayo kithi sikhohle ukuthi uNkulunkulu osilondolozayo sigcinayo. Ngihlezi ngapractice lamazwi ngisho ngimtshela nenkosikazi ngithi hey mina yazini kahle kahle ngathi angikudeserve, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba it's all about Jesus. Ngihlezi ngisho ngithi mina ukulala it's a nature, ukuvuka kumusa kaNkulunkulu ngoba it's all about Jesus. uJesu eziBhayibheli lisho lithi muhle ufundisa izoni. Uyasifundisa izoni, uyasifundisa uJesu uma simlalela, uma senza intando yakhe, uma siphila ubungcwele. Ngoba ubungcwele ubone benza ukuthi uNkulunkulu ajabule ngathi. Hey mphathi khuluma into enamandla. Usafunda lencwadi la ku Psalms 23. Ngisakulindile ngithi uyangena la ku4 uyangena la ku4 uyangena. Uthi noma ngihambe esigodini sothunzi lokufa angisabi okubi. Ayi uthi ngokuba wena unami intonga yakho nodondolo lwakho luyangiduduza. Ayi angithi into emenza uDavid engasabi noma ehambe esigodini sothunzi lokufa kungenxa yokuthi yena unaye. Uyabona ukuthi lokho kukodwa
khona okungenza ukuthi yini ungasabi uthi angisabi ngenxa yokuthi Ayi. yabona ukuthi angithule angithule ake nginike na inceko eceda ukungena man of God. buti zoso sibingelele buti uyaphila soso sibingelele ncegu lapho eKapa eGqeberha. ula Western Cape sabingelela molo tata Yes, siyabulisa. Hey Mangethe, ushukumise into Mangethe, wena wakwaZwane, ngithande indlela oqale ngayo. Ndakhula ndisolusa Mangethe. buti Ndakhula ndisolusa and ke ngoku unyanisile xa usithi umalusi kufuneke azi yonke into ngenkomo Kunjalo mfowethu. sayo. Inkomo ndiyazi xa igula, inkomo ndiyazi xa ifuna ukubeletha. Ndazi nokuyibelethisa inkomo because I was concerned about Mfowethu. well-being yenkomo. Uyabona ke zininzi into eziye zenzeke umuntu xa ekhula, kodwa there is one incident Mangethe apho ndandiwela umfula. I still remember as a boy I was crossing a river, ndasindiswa inkomo ngoba ndisike nditsala umsila yes. wayo yawela nam. Uyayibo? So that intensified i-relationship yam nenkomo. Ndasindiswa inkomo, ndaphanse ndaminza, ndaphanse ndatshona, kodwa ngoba ndabamba la msila wenkomo yawela nami inkomo. Ndithandile Mangethe uvule ingqondo. Sometimes indlela esikhula ngayo there are things that are painful, but zikhona izinto uThixo ayasifundise zona as sikhula. Okwesibini Mangethe, uyayibona lento ithethayo yabefundisi abema phambi kwamabandla basixelele ngabo. Hey Mangethe, siphila kwinsuku zokugqibela, especially apha eBhayi sidla intloya. Wabona masi, ukwabona masi xa wena entloya, la masi asefekayo ahlala phezulu angengomasi ngqo, sidla intloya. I was actually talking to my wife sipheka apha ndisithi these are the days, as much as iBhayibhile ithi masingakuyilizeli ukuhlangana, kodwa ngoku siphila kwinkonzo zokugqibela apho inkonzo kufuneka iqale ekhaya, uvuthe ekhaya ngoba awuyazi into yodibana nawo phaa enkonzweni. So if we fail to intensify this altar of prayer in our homes, masichithe sityiwe kuphandle, ngoba these days pastors are building their own empires in the name of the gospel. Lento ke ngokufuneka sivuthe. Secondly, ndiyayithanda lento Mangethe oyithethayo othi xa uyindoda kufuneka ube naye umuntu omesabayo. And kufuneka siphakamise yena. Uyayazi Mangethe ingxaki enijongene nazo, ndiyathetha nawe, kodwa I have never compromised God. I have never been on the other side. Ndithi akekho, my main intention, it is for God to be seen, abonakale kuvele yena. Ukhona umfundisi obethetha apha kuTikTok esithi today it's all about ukuphakamisa amabandla, it's all about ukuphakamisa into yoba uMangethe wenze imvuselelo. Hey, bekugcwele inumbers iholo liphuphuma. We have lost the agency to win souls for the kingdom. Into esiyenzayo sivuthelana sodwa, sishumayezana sodwa, siyacompete amongst ourselves, and sinabazalwana abagcwele but abalihlaza bangenayo relationship noKristu. Therefore iyasinceda lento yakho, yenza siphaphame. La ngoma ethi phaphamani bazalwane bakaKristu. We are in those days. Uba sifaila ukuvutha, sibasa umlilo in our altars, in our homes, asizukwaziwa ngomhla wokugqibela. Therefore keep it up Mangethe, masiyimele kodwa kuvele yena. And ndiyayithanda lento yenza imizekelo ngento yoba it's everything that you have, mtshato, children, job, it's all about Christ. Ndiyayithanda lento ithela uthi ngaphandle koKristu asinasimilo, sincedwa ngumoya oyingcwele ongaphakathi kuthi ocontrola our character. Ndithi sendifuna ukuzidefenda Mangethe ngoba sometimes you have what it takes. We have what it takes to express ourselves, kodwa kuvuka into ngaphakathi. You know Mangethe, in the very safe platform I have expressed my fear for God. Ukumoyika umoya kuThixo sowedwa in your
room ungenzi izinto ezirombo because you have the fear of God. Now emabandleni esinawo ifile lonto ayikho. That is why ke ngokusidlisa, that's why sidliswa inhloya uve into ufika umuntu ephakamisa unkosikazi wakhe athi ngiyambona umayidululo kodwa akho Christ. Gospel namhlanje we are no longer winning souls for the kingdom, but let's stand for the kingdom kuvele yena. Enkosi Mangethe nebandla. Buthi siyabonga kakhulu inkosi ayenze njalo. Sisho njalo ngaziza ukuthi ebusuku ukuthi everything's about him. Uma khona aba requestile bafethu siyacela ubhalela lapha phansi ukuthi urequestile so sikwazi uku-accepta sixoxeni ngafishane. Lokho sokumemezelayo ebusuku. Siyazi ukuthi okulosi kwesikhulume naye uyezwa. Nakulo mongcwele esuke ekhulume naye uyezwa ukuthi umongcwele la usiza mina ukuthi konke engikwenzayo impilo yami yonke uJesu akaziwe. So anything engiyenzayo if ingamveza uJesu it means ku-useless. That's why angeke uJesu asinikeza izinto ngenhloso ufuna ukuhlobekisa. Akekho emsebenzini ukuthi ehlomekisa abantu ngokuphumelela kwethu. Inhloso yakhe ukuthi abantu abamazi, so that at the end of the day, the reason why everything ngathi ingaye ukuthi egcineni kusuku ukuze abantu bamkhonze bamazi. Inhloso ukuthi egcineni kusuku let them people know ukuthi everything about us as a Christians about him, so that abantu egcineni kusuku baphendukele kuye. uJesu semsebenzini ukuthi uma sebazile ukuthi yena wenzayo ekugcineni kusuku bayomkhonza. Akekho endabeni yokuhlomisana ngoba akaqhudelani nomuntu. Egcineni kusuku abantu ufuna lithi iBhayibheli ukuthi uJesu ngize kuzofuna nokusindisa okwakulahlekileyo. So that's why ke abanye basindisa ngeimpilo zethu abawinele embusweni wakhe. So akekho endabeni zamaqhudelana ukuthi udeka itafula ebusweni bami phambi kwezitha zami nani. Akekho uJesu emsebenzini walapho. Inhloso ukuthi abantu the end of the day kumele baphenduke. Kumele baphenduke endlela basibona siyona. Ngiyacela futhi nisaphinda namanje ngamemezelo nomshado ukuthi asi-emphasizeni lento ey'ngane nezikhulayo nalezi ezicabanga ukuthi ukwahluleka. Ubona abafundile bathi fail is a part of success. Ngamanye amagama nakho ukwahluleka kwethu kuyingxenye yokuphumelela kwethu, kuyingxenye ekusisa khona empumelweni. Abanye bethu ukudileka kwezinto ikhona kwasiza esikhathini esirathi. Khona abantu abashade manje ukutshela ukuthi kube ngashada ngisanalo wamqondo nganginawo ngisakhula ukuthi umuntu ushada ngoba emuhle, ushada ngoba enemali, mina ngaba ngisurvive emshadweni. Uyabona ukuthi now it makes sense ukuthi nakho ukwahluleka kwakho ikona ukukusondezela ukhona now everything now it makes sense. Ukube wafika ngalesa sikhathi ngaba kwabhidana isolid kwashiza yona. It's all about him. Bakhona naba requestile bafethu sixoxeni ngafishane. Ma requestile abona nange ebhala Romans chapter 8 verse number 28. Romans chapter 8 verse 28 uthi we know that all things work together for good to those who love the Lord and to those who've been called by his purpose. Siyazi ukuthi konke kusebenzelana kube kuhle kwabamthandayo uNkulunkulu nalabo ababizwe ngokwecebo la konke. Sanibonana. Bakhona naba requestile bafethu mama ngeke asiphumuleni. Kodwa siyambonga uNkulunkulu uthuba elihle. Sithi siyalwa kakhulu ukuthi life bethu singababamba. Bona nje into engilungiselela ungena ku-life kwavela kuhamba ugesi. Avela ngazi noma sizoba nawo life noma awukho life kodwa epitritive nje kodwa sizoba nawo life bafethu. uNkulunkulu asenzele umusa ey'nsukwini zokuphila kwethu. Hawu ngibingelela naye inceke bakithi ngapha eKapa laduma. Sicaka Kosibongwe. Ngabile tata. Khona tata kuxakekekile tata. Hey ungasho nceke ungasho impela. Kunzima. Kodwa nokho uphilile. Nkosi siphethe ngenceba mfundisi siyabulela kunjani? Awusigcinile ubawo tata khonto. Amen. Amen tata. Hey kuyavuma nje tata ukuthi ake nibulise ngegama lenkosi Yesu. Amen tata. Hey man, hey ndiyakhuthazeka ngakumbi kule ndawo utyhila kuyo namhlanje. Amen tata. Wexa ithi lenceba kwathi uDavid uYehova ngumalusi wami andiswele into. Kuyahlala nje enhlizweni yami soyicacisa ukuthi njengoba siphila nje yazi kuvela into ethi enhlizweni yami ukwazi kukodwa kubaluleke ngendlela esisimanga. Ngoba uDavid uyitsho lento egcolile ukwazi ukuthi enhlizweni yakhe nobe ephila nje na kukhona uThixo omgadile imihla ngemihla.
So uma nathi siphila once kuthi enhlizweni yethu kuhlala ukuthi kunoThixo semazulwini, noba izimo ziyavuma noba izimo azivumi, kodwa unoThixo silondolozayo imihla ngemihla. Uthi andisweli into, uthi indebe yami yaphalala. Uyazi usayicacisa nje le ndaba okolusa ukuthi xa usolusa uqale ujonge zonke indawo zowudlisela kuzo izilwanyana, kungenxa yoba unenkathalo yazo. So xa sinohlala nje enhlizweni yethu siyazi ukuthi unoThixo ekumene evelile, noba ingathi siyaphumelela singabhreki ithini ukuthi senza kakuhle, kodwa sivakalise ubukhulu bukaNkulunkulu. Ngoba kwimihla esiphila kuyo ngoku sesithanda ukuthatha icredit. uDavid akayivumi icredit, uthi ndolusiwe. Uba nathi singabanjalo uthi noba kuyalunga, kodwa sithi uThixo semazulwini nguye lo usebenza kuthi. Since siphila kule mihla yokugqibela ngoku, endaweni yoba makuvela uThixo kuvela thina. It's either kuvela mna, okanye kuvela icawe yami, okanye kuvela ifamily yami, okanye kuvela imfundo yami. Ubone ukuthi akukho ukukholwa kuthi, ngoba sithi abafuna udumo endaweni yoba ngesivakalisa lo ufanele kukudunyisa. Njalo tata. Imihla yokugcina ke tata man, yazi xa uyifunda kakhulu pha in the book of 2 Timothy chapter number 3, kuthiwa iyaba ngamaxesha anzima, iyaba ngamaxesha nobungcipheko, kuthiwa abantu baya kuzithanda bona kunokuthanda uNkulunkulu, uyabasinyolinyoli, uyawuthanda imali. Yiyo loo nto nangoku umasonto akhona namhlanje noba ubungcwela bukho, umuntu unemali qha, lo mntu lowo anikwe aphathe nasekomidini, abe lo mntu lona engagcwalanga ngamandla kaMoya Ngcwele ngenxa yoba eneqhosho elingenantunja. Imihla yokugqibela. Kodwa xa kunohlala nje tata mani, lo kona umuntu akuyo avakalise uKristu njengobenjalo, regardless ukuthi umuntu unantoni, regardless ukuthi umuntu usebenza phi, regardless nje ukuthi umuntu muhle kangakanani nasesiqwini, kuvakalise uThixo onguThixo wezizwe zonke. Njalo tata. Tata bekuhleli nje enhlizweni yami ukuthi make sibulele mani, ke simphakamise uNkulunkulu njengokuba enjalo. Lithi izwi lenkosi, njengoko noMoses wayephakamisayo inyoka enhlango, kanjalo naye unyana womuntu ufanele ukuphakanyiswa, ukuze bathi bonke abantu abakholwa kuye bangatshabalali, babe nobomi obungunaphakade. Le nto ingokholwa seyijikile kwimihla esiphila kuyo ngoku, yayinto engimaterial ngoku. Sekuthiwa ngoku uba ngaba umuntu unemali ethile nokuthile, ayisathi le nto uba xa uthe wakholwa akusavakaliswa ukukholwa ngoku, ngenxa yoba abashumayeli asebekhona namhlanje ngabashumayeli bezizabo, ngabashumayeli beziqu, not abashumayeli bakaKristu. Xa kuvakalisa uKristu, yiyo loo nto kuvela uJohane ethumela kuKristu esithi mabayobuza abafundi bakhe uba unguye na uKristu okanye usalindiwe. Ithi impendulo kaKristu, iziqhwala ziyahamba, abangeva bebengeva bayeva, kuthiwa bebengaboni bayabona, kuthiwa izwi lenkosi liyashunyayezwa nakumahlwempu. In our days umuntu ongenanto akajongelwa ntweni, akusatshiyo ukuthi uKristu kukwanele. It goes back kulanto buyitsho ukuthi noma sesiyahlupheka, kodwa ukuhlupheka kwethu makuveze ubuhle kaNkulunkulu, noba sesiyaceba, ukuceba kwethu makuveze ubuhle kaThixo. Nkosi tata, nkosi tata, kube bekuthi nje bafowethu. nkosi tata, nkosi tata. Hayi sisho njalo nganza kwethu, sisho njalo. Egameni likaJesu siyabonga bazalwane. Egameni lenkosi siyabonga kakhulu Nceko. Sisho njalo bafowethu, bakhona nabarequestile, mabakhona abarequestile sinidedele. Sinidedele bafowethu, sixoxeni ngafishane. Xoxeni ngafishane bafowethu. Kodwa ke sithi everything's all about Christ. Everything it's all about Christ. Kunencwadi lapha kuPhilippians chapter 1 verse number 15. Enye amavesi engiyithandayo. Uma ukhona urequestile ngicela ubhala lapha phansi. Sambonga uNkulunkulu bafowethu. Kunento umpostoli Paul akhuluma ngayo ebandleni lase Philip chapter 1 verse number I think from verse number 15.
asiqaleni kuverse number 14. Yazi uPawulu ukhuluma into ebalekile la, first Philip chapter 1 verse 14 uthi nokuthi iningi labazalwane enkosini batholile ithemba nezibopho zami, bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngokungasabi. Yabona lento esikhuluma ngayo, uApostle Paul ukhuluma ngokuhlupheka kwakhe, nangokushawa kwakhe, nangokucindezela kwakhe, nangokuzingela kwakhe. Na bafethu ukubeka lokho na kusekubufakazi uthi eyintweni engihlangabezane nazo empilweni. Yabona verse number 14 uthi nokuthi iningi labazalwane enkosini batholile ithemba ngezibopho zami, bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi likaNkulunkulu. Shothi ngoba ngashawa mina ngangagive up, ngazingelwa ngangagive up, ngakwenzeka zonke lezi zinto ngangagive up. Khona abantu bopheni zami nasekuhlukumezekeni kwami. Lento luyithatha from kubazalwane, uyithatha from 2 Corinthians chapter 11, I think from verse number 23. 2 Corinthians chapter 11, noba ezamanje azofakaza ngalezi zinto ukuthi lezi zinto mina ezangehlelayo kuna abantu abalitholile ithembe Nkosi. Ngamagama athi hawu, uma uPawulu wayehlelwe lezi zinto kodwa wangayeka, hawu ngeke nathi siyolishumayela. Ubona ukuthi ngokuhlupheka kukaPawulu nangokweswela nangokuzingelwa kwakhe kunabantu abathola isibindi. Ubona ukuthi everything abufethu asifundeni 2023 siqale kuverse number 4 ngamabomu 24. 2 Corinthians chapter 11 verse number 24. KubaJuda ngathola kahlanu imivimbo eshiwe munye kumashumi amane. Shothi uJesu uPawulu ushawe 39 times 5 yemivimbo. Verse number 25, ngashawa kathathu ngezinduku, ngakhandwa kanye ngamatshe, kathathu ngalinyelelwa imikhumbi, ngabasemanzini olwandle ubusuku bunye nemini. 26, ngangisekuhambeni kaningi nasezingozini zemifula, nasezingozini zabaphanga, nasezingozini zabakiti, nasezingozini kwabezizwe, nasezingozini emzini, nasezingozini ehlane, nasezingozini olwandle, nasezingozini kubazalwane bamanga. At verse number 27, ngokukhandleka nangokukhathazeka kaningi nangokukhwasha ebusuku, ngokulamba nangokoma kaningi, ngokuzila ukudla nasemakhazeni nangokuhambaza. Verse number 28, ngaphandle kwezinye izinto kukhona okungicindezelayo imihla yonke, ukukhathalela onke amabandla. Yabona ukuthi kusukela kulezi zinto ahlangabezana nazo, echaza ukuthi ngalinyelelwa umkhumbi, ngashawa yinduku, ngajikelwa abazalwane bamanga. Athi verse number 14 ku Philip chapter 1 verse number 14 uthi nokuthi iningi labazalwane enkosini batholile ithemba ngezibopho zami, bazuzile kakhulu isibindi sokukhuluma izwi likaNkulunkulu ngongesabe. Uyabona ukuthi through ukwahlupheka nokweswela kwami nazo zonke izinto engahlangabezana nazo kwabalethela isibindi ukumemezela uJesu ukuthi uJesu wakhonzwa kakhulu ngokushayeka kukaPawulu, ngoba the end of the day we are here to represent Christ, him alone, elenge emthini wohlazo. Eloko sokumemezela abafethu uNkulunkulu akasenzele umusa ebusuku. Angazi bakhona ba requested maba ngeke bafethu siphumuleni, nabangekho siphumuleni bafethu. Ma requestile ngicela ubhala lapha phansi ngoba manje kukhona abasuka bangena bathi ba requestile kanti i request usuke yayibhalela yona lapha phansi, noma usuke wa request ungekho aware. So uma bakhona ba requestile bafethu sicela nibhala, kodwa uma bangekho asiphumuleni kanza kwethu. Lokho sikumemezela ukuthi asirepresente umbuso wasekhaya ngakho konke sikwenza impilo yethu yonke, uhambo lwethu lonke, let us represent the kingdom. Babothu ongcwele isenkosi yethu uJesu, siyakubonga ukuthi uNkulunkulu, sibonga ithuba elihle uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ekuhambeni kwethu nasekukhulumeni kwethu imilomo yethu ayirepresente wena. Abantu abazi uJesu masikhuluma, abantu ababone wena ekugqokeni kwethu, abantu ababone wena emndenini yethu naseyinganeni zethu, emisebenzini yethu, emotweni zethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, let them know ukuthi kukhona wena
you are the source of our lives. Wathi uPetro masisuka kuwe sizoyaphi ngoba amazi okuphila afumaneka kuwena. So Nkosi siyafisa ukuthi uma ukuwena ungukuphila kwethu abantu abazi ukuthi umthombo wokuphila kwethu siphefumula nje kungenxa yakho ngokuba masukuwe siyayithola ukuthi singobani. Let them know ukuthi konke okungathi kungoJesu phela kwethu kuphefumula kwethu ukugqoka kwethu ukuhamba kwethu ukukhuluma kwethu kungawe ngisho nokuhlakanipha kwethu asihlakaniphile ngokwemvelo kungawe yonke into ngathi ingawe wena wenza engathi. So siyamemezela uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi lonke ibandla lakho kuphumeni kwethu sisemsebenzini siseyikolweni kuyovela wena ukuthi wena usenzisayo egameni lika Jesu Kristu ngcwele qhubeka kanjalo usilondoloza ubulala inkanuko yempakamo kodwa uphile wena enhlizweni zethu usenzise singahambi ngokuhlaniphana ngokuqonda kwethu egameni lika Jesu Kristu inkosi. Amen. Bafethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu omusa senzela umusa saphumula bafethu siyabonga kakhulu sohlangana ngolwesine sozama konke kusemandleni bafethu kwesinye isikhathi azi ngike ngihlela ngempela ukuthi soba no life manje namhlanje bengihlele ngempela soba no life uma kumele siqale network ebona ngavela ngathi angingene uyokubonakala khona phambili ukuthi iyasivumela noma sivumele. So uNkulunkulu uyazi bafethu ukuthi mina nomndeni akukho la khona kuhamba kufika khona bese ngathi umuntu akasathanda ukuba kanye nani nami ngiyathokoza ukuba nani bafethu niyangivuselela siyavuselelana. So uma ungangenanga nawe yezwela ukuthi la kunala ngishoda khona. Siyabonga kakhulu bafethu nokubekezelelana nokuthi nihlala nikhona. I know ukuthi angihlakaniphile ngokwemvelo. That's why siyakhulisana sonke inhloso yodwa ukuthi the end of the day simbone uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bafethu uNkulunkulu asigcine. Kuneculo kube ngiyakwazi ukucula kuneculo elalithi simile nje siyakholwa kungenxa yakho Jesu simile nje siyakholwa kungenxa yakho. Yabona nje ukuba simile nje kuze kube namhlanje emveni kwemigodi esingene kuyona emveni kwazonke igameko esihlangabezane nazo simile kuze kube namhlanje kungenxa yakhe. Ngempela kube kwakuya ngamandla ethu la mgodi esahlangabezana nayo ngaba survivanga ngempela ukuba kwakuya ngathi emveni kwale nhlebe esayithola emveni kwalama recording emveni kwaleli hlazo ngaba sikho namhlanje kodwa ngempela kungaye nokuba simile nje siyakholwa kungenxa yakhe. Yiloko sifuna uku-emphasize nganza kwethu ebusuku ukuthi hayi akubanga ngamandla ethu. Abanye bethu mhla sithola ama report ukuthi sesiyagula cishe sayikhunga cishe sangena sangena ngaphansi kweyimoto cishe sayiphonsa emabridgini kodwa kungenxa yakhe wasustain uKristu kuze kube namhlanje nakhona ezenzela yena ukuze masiphila siyomemezela ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu emhlanganweni yoNkulunkulu. Siyabonga bafethu ndaleni nenkosi siyohlangana nganza kwethu ngolwesine ngiyanithembisa bafethu soba sikhona kodwa sibhalile mhlambe ngisuke ngashiya laptop ekhaya kodwa sibhalile noma sibhalanga but ngolwesine soba sikhona sinawo life bafethu ndaleni kahle siyabonga kakhulu Nkosi yomusa inibusise inigcine. Good night bafethu siyabonga. Makadunyiswe uMbheka uJesu makadunyiswe uKristu makadunyiswe Jesu Lord. Siyabonga kakhulu.